상계 저다 상계 상계 deve la benja gente giunti mi devo tambe ma gene sono nyomba yene bisaba cheme somebody gidin ngatsan asunda telandara nyamba cheme daldan jenga tumoda mi nan ro kunye dun jadamba tamje ge junda ge ajadan da tari ta retir militam dini tagi jesa lenji to kapdirni 다들래 되는 가전에 랭이티브 퀄리티 타베고 타와서 많이 봐 아니 신제 찌다 뭔데 봐 아니 냐와 찌장 다 찌장 그렇지 민지야 하지 가만히 찌야 말로 탐제니 그동안 이제 좀 잤네 자만이 왔네 저에 산지 공원을 찍고 것도 같고 대주들 아니 이제 주도라니 저에 산지 공원 좀 맞나 좀 저들의 정상 대주다 저희가 매출사면 삼초 어제 운주글로 운대를 받는 사람들 맞죠 다 대제 어르다 그래서 네 그자 신경도 주고 네 그러다 조사 집장다 최수디 어디 쉬어와 전지선데 신경도 좀 트브레 제자 나한테 제가 어디 레다 사제편이 돼 수월이
저도 내tun에 빼면서 보여래. 텐트는 빼면서 보여래. 사제빌 때 가서 까왔동도 바로 침비줄 거다 강라도 고동에서 라면한테 기지를 어디 빼면서 주지를 가서래 평양 진짠들 때와 때 그래서 까왔동다 지금 랑을 다 랑을 류 다 선제 탐지기 류단네 다 콜 심지어는 좀 다른 그런 콜을 끼면 랑을 쳐가 랑을 부다 그러나 저보다 랑을 콜 저보다 저자마다 랑을 롱드 저보다 어제는 선제 탐지기 다쳐 선제 탐지기 류를 다쳐 랑을 류 다쳐 돼 어다지 너희 배다쳐 돼 제는 참이가 남나나가 제 참이가 남이가 참이가 왔다 시제 수배 제가 또 사과한테 류여장 또 사과를 지난 대주도 또 사과한테 류여장 또 류면 또 사과 말이 강박 거야 때 류여장 강박 걸으면서 류면 강박 거 말이 제가 걸어대 류면 걸어 거 말이 류여장 걸어 가야 되다 그런데 아주 빼샤 슈지 니제메 발라가 주가티 지진 하나미도 조만 야생승 마생승 주조데 남들나라지 우리나라지 그러나 뭐라지 주진나라지 야생승 마생승이니까 지금 어떻게 빼샤지도 어떻게 영자도 빼샤도 좀 어떻게 말이 그 밑에 둔둔지 남징에 있네요. 다 요즘 뭐 대학에 사실 띵제 남징에 있네요. 주드지 까만지를 내봐매봐 까만지하면들 대비 내봐야 말을 내면 있네요. 와서 지가도 줄무시고 대학에 사실 띵제 그도 있네. 이게 등에서 이제 시위님에 대한 학교가 말을 로망고 대학을 찾은 거를 시위님에 다 알아내. 마시고 가만히 마시고 가만 앞서를 다르다. 줄 대상도 지원. 나도 하는 것들이 영화 제수는 내가 같이 르타 주문해야 어디 다배 심제 장을 벌레는 르데 심제 장대 르래 랑을 따치주 드물다 제가 어떻게 르체도 어디다 르체도 어디도 하는 게 계시거래 르체도 제가 어떻게 다 르면나 되게 가서 빼샤 사고에 빼샤 저도 죽어야 빼샤 사고야 어떻게 다 양말 저도 저도 양말에 르르데 제가 근데 나 제가 르디양 대자 르디 가서래 봐 선들 좀 당체
뒤에 가와동도 바로 침비술 고다 강라도 소 라멜란데 뒤리 강라 사와도 루게 엘라도 바선제를 집다 대자 많이 봐 뒤 계자디야 선제를 받지 못다 뒤 계자디야 선제를 받지 못다 어두제 아니 바로 침바추 어디도 님에 바로 침바추데 가다가 까와동도 어찌 다도 집마당자 배상아 어디도 집마다 까와동도 바로 침에서 고다 가라 또 배서 고다 가라 또 어떤 게토 라면한테 그지제가 어디 까와동도 드르지 랭을 류 제가 까라 가죠 다른 류에 제가 당제 어두지 지위에는 어두지 가서래 가서래 어두 제가 당투 잡이네 까봐도 찍는 어디 달라면 까도 뭐도 까라 라면 람디 그지지라 주스 라면 까도 뭐도 까라 수능 예측 못했는데 까봤던 지금 사이가 류지만 대야 류지와 당점 어디 까라 가셔들어 대지만 당지 대 까봤지게 당 까봤던 지 빠빠 라마자 어디 라메 까던 고모도 까라 뒤에 쓰는데 깨지질 들어가래 어디 룽디시라 룽디 할래 룽디 쌈을 나버거래 그게 제일 부족하래 하고서 깨지라 까왔던 거야 돼 깨지나 라메까도 공부도 깨지는 부족하래 진짜 다 나도 서로 마셔봤다 서로 먹고 낭매로 자르와 오늘 잔에 제외는 수수 쉬다다가이나 수수 레라 스타당에는 어쩐지 어리다 제수라 가오금이야 제수라 고야 때 이마주나 야마주나 디버체 시작해로 라발든 디버체 다 레자나도 잘라메카도 como son다 오다 그지레라 진짜가 어떤가 고향을 쓰는디 뒤에 깔아가서 랑을 누이 집었다 어디 뒤에 집었다 계산대 봤으면 딴좀 오디 그지 찌라 누두가래 라메카도 공부를 가라 찌라 하고서 다스레 son자니 텐데 son자 미세 딜라 라메카도 고모두 니마탁바 라메카도 고모두 자 간들에 하고도야 니메 찌라 다들 생만 찌러 와 어디 니메 찌라 오늘 매직다 찌라 오다 라메카도 고모두 와든 어디 가서래 니메 찌 눈다지 나와지 로직 어디 때 로만보 어디 라메카도 고모두 와나 간대 용사래 삼일 동당 어때래 랑 까와상보 랑 까와상보 수나심보 어떤 문제는 난가도 나 까와상보 수나심보도 까와상보 수나심보 하고서 베미세베 수나심보 된데 제미심보로 와 라마치 미스터 제미심브라 오늘 제미심브라 할래 그래서 라면 가져야 되니 줄임송하다 다나신 그 퇴삼 롬니자 그래서 준 제목으로 준 제목 달람들은
동아저 터스는 공부지 터바지 삼바지 공부지 라면 같은 공부지 진짜 얼마 가도 공부지 다나 신기 네 신신다자 길을 써고 신신다자 여러 오드들 그래서 라면 마 채시딩서 라면干嘛샤브죠 어디 두고야 대 두고 봐 재상 다 배영 간데도 다 배영 간데도 쉬워지다 배영 삼당당 저런 거 재상 배영 삼당당 다나 지금 떨라면 가수래 달 레전 가리네 지가나 샤바 가리네 지 누구를 와 내치고 와 재장 삼동방 평양간도 와 니마레를 평양간도 와 추대를 평양간도 와 까마를 깨지를 평양간도 와 소설을 장을 내고 와 싶으시다 어제 네 삼절대버려 먼저 미세 소설 미세 사실 미세지 삼절을 대버려 하고서 삼절을 대봐 어두세 다 삼당나 삼당 가야가 말아 삼당나 맞았나 매비살 맞았나 매비살 저래 근데 가상 매비살 저래 가상 많이 매비살 저래 어디 살맞다 마셔 어디 세서다 재상 자대디 그래서 내만의 시사를 다 이내 교수들도 다 대서 시우셔자래 등에 제마 지신 더 노트 김에다 내 택시점 매자 이내에 카운트도 다 전다디 그냥 친구 전다디라도 그래 어찌 맞지 좀 중에 자기시 로스는 도와주면 계시 지가래 근데 가서 저기 군대 조수에 있나 군대 두바에 있나 저 군대 두바에 있나 조수에 있나 지금도 두바에는 조수면 뭐 정도 다 넣었대매다 제자 저기 공기 여름 저 군대 때야 아니 내가 처마 간데 저 처마 간데 저 도서 양근데 끊으셔래 자 치면데 버중을 랑고라고 사 저기로 소래 랑고 전된 시부터가 랑고 뭐사 저기로 소래 그 기시의 게임을 쉬쉬어래 기시의 누에 그러고도 중요한지 이 사람아 니 경을 니는 저도 그 교시 간데스 람사네 랑고마사저 간데스 그랬지 때래 마신에 마 버들을 저거를 아니 이제 야저 부모니 저거라 아니 다른 것은 제발 엄마들라 부모니 저거를 내 직접 저거 내가 뒤에 가서 어두지네 본이 차 어두지니 들을 때는 다시 가서래 근데 왜 다시 때야 슈런 날슈 이제 가래 눈다래라 가래 제인도가 눈다래를 수분 주루가 어디 이제 숨으로 눈다래를 좋아 나와도 눈다래를 좋아 되기도
이제 소나다 어디랬지 되는 마사 신내림에 제가 가야 람산 되는 집에 람산 마사 버중마사 나가고마사 저 가지 게임이 계시지 게임이 쇼라 제가 아니 저하면서 심으셔서 그렇게도 쇼라 제가 심으셔서 다치나 니콜라 심으셨더니 이제 저는 니콜라 가서 요거제가 더 심지중문제 깨웠었어. 그럼 여름에 심지중문제 깨웠었어. 내 계시의 양자기를 쉬어져. 당연히 조사들은 가야지 주마서 디블도 조사들은 가게 주마서 남산 단사만 버주마산 찍으서 다들 남산이야 그냥 고 근데 심지중문제 간데 sab지 조사들다 가게 제가 정말 근데 영화들 같은데 근데서 여름에 나 바바제는 이제 마셔야 돼. 나 바바제는 지를 위해서 바바제는 지를 위해서 인수하래. 바바제는 예수하래. 바바제는 지를 위해서 내가 딱 경기를 와 이제 고난의 길을 저를 건 기계는 와. 제가 저한테 가르쳐봤으나 내가 내 잡았으나 다 저를 이제 두 시분이 무슨 지금 게임을 지분이 무슨 제가 두 님이 좀다 다르겠다. 저들은 다 거절. 어제 그거에 랑공어산 저 제게 디고 다다 저를 시분이 무슨 와 랑공어산 야 디고디 다다네 다부터 맞아 지금 순 사제들 근데 저를 셉지 중에 제대로 순사 도저 다른 그 저를 예부 중중다 다른 게 양모를 사자 지제다 있는 시행은 주지 영원해 하다 다른 제가 진짜로 네 다른 되게 다른데 저를 예부 중으로 시험을 쉬어라고야 그도야 쉬어라 제가 예부 중으로 거기 디바 가서 나고서 이제 다 다르. 그래서 내 손은 이제 뭐 다 사사데 여름에 섭지 거기 쉬어서 여름에 이제 섭지 좀 이제 어때 다르. 늦어 다르. 내 다르는 저 디시험을. 제가 디시험 어떤 놈은 증명이나 오늘 전에 산조가 원유도 돼야 냠내 지내지나 오 대라다 계획이 녀바 차요 대라 섬로 또 땅자들 섬로 또 언제 레바 제상 언제 루야 먼저 미세나 둘다 개지 루야 오다 개치주도 와트레 담을 됐단 거래 로 야채면 지금 어디 가는 태성으로 담당서 많아들이 산지가와 뉴드도야 그래서 자다 다바발랑고 사지 저들 남사 다를 가면지는 다라라 되게 여름에 섭지 수는 제도 이제 무슨 사도 제다 하고다 내 섬에 하고 땅다 새 섬에 하고 땅다 이제 가면 되게 나눠라 가만 찍는 저도 하고서 되죠. 내 상담 거래. 아들이 자반 깨서 주셔. 자반 깨서. 진짜 제가 산지 거봐 뉴도 토야 누구나 뒤도바 또디나 오다 니들 미제나랑도 니들 건도 랑게 저자 레 교신이 레 상가담지도 뭐게신 어디데 오디 동네 맞춰야지 그도 이니야 오 대배서 저거래 제가 어디 산적원이도 야래 됐잖아 अहिले यो हाम्रो
चाहिँ जीवन मानव जीवन एकपटक पाएको बेला आफू मात्रै निर्वाण प्राप्त गर्ने यो संसारी दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण प्राप्त गर्ने सोच नराखिकन सम्पूर्ण माता समानका प्राणीहरू पनि यो संसारिक दुःखबाट मुक्त गराउँदै आफू एक्लैले चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई बुद्ध भूमिमा पुर्याउने छु भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले सोच्नुपर्छ, त्यसरी मनमा चाहिँ चित्त आशय उत्पादन गर्नुपर्छ र यो त्यसरी सोच्न सकेमा चाहिँ त्यो नै सबैभन्दा राम्रो चाहिँ पुण्य आर्जन गर्ने र पाप देशना गर्ने जुन छ विधि त्यो नै सबैभन्दा उत्तम हो र त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि सबैभन्दा पुण्य आर्जन गर्ने र पाप चाहिँ शोधन गर्ने आफ्नो क्लेशहरू आवरणहरू शोधन गर्ने सबैभन्दा उत्तम विधि भनेको के त भन्दाखेरि मैले सधैँ भन्ने गरे जस्तो गरेर कल्याण मित्र आफ्नो गुरुको चाहिँ वचन पालना गर्ने आफ्नो गुरुको आदेशलाई पालना गर्ने नै सबैभन्दा ठुलो पुण्य आर्जन गर्ने र चाहिँ क्लेश आवरण चाहिँ निवारण गर्ने सबभन्दा उत्तम विधि हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा जस्तो एउटा शाक्य पण्डितले चाहिँ एउटा आगम दान गर्नुभएको छ। त्यसमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हजार कल्पसम्म आफ्नो शरीर सबै चाहिँ दान चाहिँ प्राणीलाई गरेर त्यो शरीर मात्रै प्राणी दानलाई गरेर आफ्नो चाहिँ अङ्गहरू सबै शरीरहरू सबै अङ्गहरू चाहिँ एक जन्म पनि होइन, त्यो पनि फेरि हजार कल्प भनेको एक कल्पको चाहिँ 80,000 वर्ष हुन्छ भनेपछि अब त्यस्तो चाहिँ हजार कल्प चाहिँ आफ्नो शरीर सबै चाहिँ प्राणीलाई दान गर्दा र दान गरेर पनि फेरि त्यति मात्रै होइन, दान गरेर आर्जन गरेको पुण्य पनि चाहिँ फेरि अरू चाहिँ प्राणीको हितलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको त्यो पुण्य भन्दा पनि बढी चाहिँ एउटा गुरुको आफ्नो गुरुको चाहिँ एक क्षणको चाहिँ आदेश अथवा वचन चाहिँ पालना गर्नु भनेको त्योभन्दा ठुलो पुण्य हुन्छ भनेर चाहिँ शाक्य पण्डितले त्यसरी भन्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ साँच्चै भन्यो भने हामी किन चाहिँ स्वार्थी भयौँ त भन्दाखेरि आफू यो शरीर छ अनि त्यो शरीर भएपछि अब आफ्नो शरीरको लागि अब घर खोज्ने अनि खाना खोज्ने लुगा खोज्ने अनि त्यसपछि साधन सवारी साधन गाडी प्लेन अरू खोज्नेमै हामी त्यो बढी किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ आत्मा केन्द्रित भएर अरू संसारको चाहिँ संसारका अनगिन्ती प्राणीहरू भन्दा पनि आफू एउटा चाहिँ त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानेर अनि आफू चाहिँ एकदम स्वार्थी भएर अनि त्यो आफ्नो लागि चाहिँ त्यस्तो खालको अब जीविकोपार्जन गर्ने अब क्षणिक सुखको पछाडि भौतारिँदा गर्दाखेरि अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरै अकुशल कर्महरू सञ्चय गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग बुझ्यो भने त्यसरी चाहिँ धर्म गर्न जान्यो भने एकदम सजिलो छ हामीलाई पुण्य चाहिँ के भन्छ पुण्य आर्जन गर्न र चाहिँ आफ्नो क्लेश आवरणहरू चाहिँ के भन्छ चाहिँ नष्ट गर्नको लागि हामीलाई धेरै राम्रो उपाय सजिलो उपायहरू छ। तर त्यो विधि चाहिँ हामीले थाहा नहुँदाखेरि हामी जस्तो अरू कामहरू गर्छौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो धेरै समय लाग्ने पनि एकै क्षणमा। अब तपाईँ यसो कुरा गर्नुहोस्, हजार कल्प चाहिँ आफूले शरीर दान गरेको र त्यसबाट आर्जन गरेको पुण्य भन्दा पनि गुरुको चाहिँ एक क्षणको चाहिँ आदेश पालना गर्नु त्योभन्दा बढी पुण्य हुन्छ भनेपछि तपाईँले एक क्षणको त कुरा गरिसकेपछि अब त्यो एक क्षण होइन, 1 घन्टा, त्यो 1 दिन, 1 वर्ष, 1 हप्ता, अब 1 महिना, त्यसरी चाहिँ वर्षौँसम्म तपाईँले त्यसरी गुरुको पालना गर्नुभयो भने त्यो पुण्य चाहिँ तपाईँले भनेको गर्नै सकिँदैन, त्यो सोच्नै नसकिने त्यस्तो खालको अप्रमेय त्यस्तो खालको चाहिँ पुण्य तपाईँले आर्जन गर्नुहुन्छ। त्यस कारण त्यस्तो सजिलो विधिहरू पनि हामीले थाहा नपाएर हामी चाहिँ अनेक खण्ड अरू चाहिँ काममा भौतारेर अनि त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ दुःख पाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा गर्नु जान्यो भने एक क्षणमा त्यति खालको हाम्रो सबै क्लेशहरू आवरणहरू नष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त यहाँ भन्दाखेरि अब गुरुको आदेश भनेको के त, गुरुको आदेश के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। गुरुको आदेश र गुरुको वचन के हो भनेर भन्दाखेरि गुरु सबैभन्दा खुसी हुने, गुरुलाई सबैभन्दा सन्तुष्ट पार्ने हामीले भनेको कुनै अरू नगद दान जिन्सी प्रदान गरेर चढाएर भन्दा पनि गुरुको आज्ञालाई पालना गरेर त्यसको अध्ययन गरेर त्यसको चिन्तन गरेर त्यसको मनन गर्यो भने चाहिँ अनि सबैभन्दा ठुलो राम्रो गुरुको चाहिँ आदेश भनौँ या गुरुको वचन पालना गर्नु चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले अब अहिले हामी पनि यहाँ बसिरहेको छौँ, यहाँ बसेपछि त्यो हामीले अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अध्ययन गरेपछि त्यसलाई चिन्तन गर्नु पऱ्यो, चिन्तन गरेपछि त्यसलाई मनन गर्नु पऱ्यो। हो, यो नै सबैभन्दा राम्रो चाहिँ
तपाईँको गुरुको आदेश पालना गर्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै गर्यो भने तपाईँको अहिले 6 पारमिता पनि त्यतिकै सिद्ध हुन्छ होइन, त्यसरी नै सिद्ध हुँदै जान्छ, 6 पारमिता पनि त्यसरी सिद्ध हुँदै जान्छ। त्यस कारणले हामीले अब गुरुप्रति एक क्षण फेरि त्यस्तै गरेर गुरुप्रति आफूले आफ्नो गुरु पनि अस्ति हामीले भने जस्तो आफ्नो मूल गुरु छ, जो गुरुबाट अभिषेक लिन सक्नुभएको छ, गुरुबाट चाहिँ आगमहरू लिइसक्नु भएको छ, गुरुबाट प्रवचन गरिसकेको गुरुलाई चाहिँ एक क्षण मात्रै अनास्था अनादर के भन्छ अश्रद्धा र त्यस्तो खालको मिथ्या हेराइ चाहिँ तपाईँको गुरुप्रति एक क्षण मात्रै भयो भने फेरि त्यो पनि सबैभन्दा ठुलो महापाप हो। त्योभन्दा ठुलो पाप अरू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि धर्म पनि ठुलो छ तर पाप पनि ठुलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो त्यस्तो खालको मूल गुरुप्रति कहिले पनि मिथ्या नजरले हेर्नु हुँदैन, अनादर गर्नु हुँदैन, अनास्था गर्नु हुँदैन। जहिले पनि श्रद्धाले युक्त मनले त्यसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्यो भने गुरुको चाहिँ अब पालना गर्ने, गुरुको वचन पालना गर्ने भनेको के त भन्दाखेरि शीलको पालना गर्ने, अनि त्यसपछि अध्ययन गर्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने हो। यसरी चाहिँ अध्ययन र अध्यापनहरू गर्ने, यिनीहरू चाहिँ गुरुको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ वचन पालना गर्नुभित्र चाहिँ मध्यभित्र यिनीहरू पर्दछ। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र हाम्रो जीवन चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने हामीले चाहिँ यो जीवन चाहिँ सोच्नै नसकिने खालको अवसर भएको जीवन हो। तर त्यस्तो खालको जीवनलाई पनि हामीले चाहिँ एकदम त्यतिकै खेरा फालिरहेको छ। हामी त्यो एकदम व्यवस्था गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ खेलाचीको रूपमा हामीले एकदम खेरा फालिरहेको छ। त्यसरी चाहिँ होइन। खास गऱ्यो भने चाहिँ एकचोटि हाम्रो के भन्छ लोसेलिङको एकजना घिसी हुनुहुन्थ्यो, डेबोङ लोसेलिङ चाहिँ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ हाम्रो अब परम पावनजीको 7औं अवतार हो या 13औं अवतार हो त्यो मलाई थाहा भएन, किनभने मसँग त्यो मेरो लेखेको नोट अहिले यहाँ भएन र मलाई पनि ठ्याक्कै याद आएन। त्यसले गर्दाखेरि 13औं वा 7औं हो एउटा उहाँको जुन अवतार, त्यसमा चाहिँ उहाँले त्यो घिसीले सोध्नु भएको थियो परम पावनजीलाई, मेरो अर्को जन्म चाहिँ के हुने रहेछ परम पावनजी भनेर त्यो घिसीले उहाँ परम पावन दलाई लामाजीलाई सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि परम पावन दलाई लामाजीले चाहिँ भन्नुभयो, तिमी चाहिँ मृत्यु भएको बित्तिकै चाहिँ तिमी चाहिँ एउटा चाहिँ सिङ भएको गोरुमा जन्मिने रहेछ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै अनि त्यसपछि त्यो घिसी चाहिँ एकदम हाँस्यो, त्यो एकदम हाँसेपछि गुरु चाहिँ अब जहिले पनि त्यो गुरुसँग पनि एकदम भनौँ अङ्ग्रेजी भने फ्रेङ्कली कुरा गर्ने रहेछ त्यो। अनि त्यो भएर त्यो फेरि परम पावनजीलाई पनि त्यस्तो खालको मन पर्ने। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो घिसीले चाहिँ अनि फेरि मजाले हाँसेर गलला हाँसेर परम पावनजीले तिमी त मरेको बित्तिकै चाहिँ सिङ भएको गोरुमा जन्मिने रहेछ भनेपछि अनि त्यहाँबाट उहाँ गलला हाँसेर चाहिँ अनि ल यो कसरी हुन्छ परम गुरु, त्यसरी चाहिँ अब म मरेको बित्तिकै त कसरी सिङमा जान्छु, पहिला म त अन्तर्भावमा जो फर्द भन्छ नि हामी, अन्तर्भावमा अब धेरै भौतारिनुपर्छ, त्यसपछि अनि भर्खर आमाको कोखमा प्रवेश गर्नुपर्छ, त्यसपछि 9 महिना बसेर गर्भधारण गरेर त्यो आउनुपर्छ। कहाँ अनि त्यो मरेको बित्तिकै चाहिँ फेरि कहाँ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर फेरि उता प्रश्न गरेपछि फेरि अनि अब परम पावनजी, किनभने त्यो उसले अब उसको जुन चाहिँ एउटा त्यो सोधाइ छ, उसको गराइ छ, त्यो एकदम सिधा ठाडो भयो भने तर त्यो एकदम उसको पवित्र हृदय थियो भित्रदेखि गुरुप्रति। त्यसले गर्दाखेरि उसले त्यो गरेपछि फेरि परम पावनजी त्यो पनि एकदम मजाले हाँस्नुभयो। त्यो उसले त्यो प्रश्न सोधेपछि परम पावनजी एकदम मजाले हाँस्नुभयो र हाँस्ने बित्तिकै फेरि हाँसिसकेपछि फेरि उसलाई के भन्दैन, तिमी अब अर्को जन्म के भन्छ मृत्यु भएको बित्तिकै मेरो सहयोगीको रूपमा चाहिँ जन्मिने रहेछ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि त्यसो भन्ने बित्तिकै फेरि घिसीलाई चाहिँ त्यो फेरि एकदम मजाले गलाले हाँसेर चाहिँ उहाँले फेरि भन्नुभयो, अहिले भर्खर चाहिँ तपाईँले अहिले मलाई त गोरु सिङ भएकोमा जन्मिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, अनि अहिले नै फेरि तपाईँले मलाई चाहिँ मनुष्यमा मात्र होइन तपाईँको आफ्नो सहयोगीको रूपमा जन्मिनुहुन्छ भन्छ। यो कस्तो, यो त विरोधाभास कुरा भयो गुरु भनेर चाहिँ उसले फेरि गुरुमाथि प्रश्न गरेपछि गुरुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अब यो उहाँ परम पावनजीले आफैलाई चाहिँ म अवलोकितेश्वर हो चाहिँ भन्नु भएन, तर उहाँले यसो हिन्ट जस्तो दिएर उहाँले के भन्नुभयो भन्दा यो चाहिँ तपाईँलाई के छ अवलोकितेश्वरको चाहिँ अधिष्ठान अर्थात् वरदानले गर्दाखेरि तिमीलाई त्यस्तो भएको हो भनेर भन्नुभयो। अब तर त्यो चाहिँ भन्नु खोजेको यहाँ तात्पर्य कहाँ जोडिन्छ त भन्दाखेरि हो त्यो अघि एक क्षण गुरु एक क्षण मात्रै खुसी भए पनि त्यसले चाहिँ त्यस्तो खालको पुण्य आर्जन हुन्छ भनेको चाहिँ अघि पहिला
परमबाबुजीलाई सुरुमा सोद्धाखेरि उसलाई गुरुको जन्मिने भए तापनि तर उसले फेरि पुनः प्रश्न सोधेर उसले एकदम पवित्र हृदयले गुरुलाई त्यस्तो खालको प्रश्न सोधेर गुरु खुसी भएको त्यो प्रश्न सोधेर गुरु चाहिँ खुसी भएको कारणले एक क्षण भएको कारणले उसको अघि गोरुको जन्मिने त्यो कर्म पनि नष्ट भएर ऊ चाहिँ फेरि मान्छेमा जन्मेर परमपावनजीको सहयोगीकै चाहिँ सेवा गर्ने रूपमा त्यस्तो जन्मिन्छ हो यो चाहिँ तात्पर्य त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि गुरु एक सेकेन्ड चाहिँ खुसी भयो भने जुनै कुनै काम होइन जुनै पनि कुराले गुरुलाई एक सेकेन्ड मात्रै खुसी पार्न सक्यो भने त्यस्तो खालको पुण्य चाहिँ प्राप्त हुन्छ र त्यस्तो खालको चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ फलहरू प्राप्त हुन्छ यो एउटा चाहिँ उदाहरण हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जहिले पनि अब गुरुको आदेश भनेको त्यसरी पालना गर्नु सक्यो भने चाहिँ जीवनमा आफ्नो चाहिँ हरेक क्षणमा चाहिँ गुरुको आदेश गुरुको आज्ञा पालन गरेर त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर चिन्तन गरेर मनन गरेर व्यवहारमा लागू गरेर आफू त्यसो गर्यो भने त्यस्तो खालको पुण्य चाहिँ आर्जन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अन्ततगत त हामी त्यति मात्र होइन अनि आफू पनि चाहिँ सम्यक सम्बन्धीको ज्ञान प्राप्त गर्दै बुद्धत्व प्राप्त गर्दै सम्पूर्णको प्राणीको हित गर्न सक्नेसम्म चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको चाहिँ सजिलो बाटोहरू छ हामीसँग छ त्यसले गर्दाखेरि पुण्य आर्जन गर्ने र चाहिँ क्लेश आवरण शोधन गर्नेको सबैभन्दा राम्रो उत्तम विधि भनेको कल्याण मित्र गुरुको चाहिँ आज्ञा र आदेश पालना गर्दै शिरोपर गर्दै गुरुप्रति अर्थात् चाहिँ गहिरो श्रद्धाका साथ चाहिँ गुरुलाई चाहिँ आज्ञा पालना गर्नु चाहिँ हो भनेर भन्नुभएको छ दाना चाहिँ छच्यान तिलले अनेक खासले 제대로 매 신직들 신직바 제대로 매 신직들 깨지기는 다 왔지. 대신 반대 대신 라만 예배이 대신 라만 예배이 기지키는 디바 즉 섬로하다 다 베다레 답변은 자 가서래 토사망을 쓰셔요나 이 작다 저저 매주발 양라 주지에 빠서는 지 가서 죽지로 되고 자지 신rat 양원하다 도서까지 내고 메다 휴지 진루라 다음부터 가야버라 어제나 시간이 다 제가 라마니에바이나 안에 수수 되고 탑지 뭐 그전에 나 되고 탑지 뭐 주는 뭐 그저 사셔는 어디지 깨지라 봐 깨지 탄 거죠 깨지 라마니에나 어떻게 그제도 못 사는 뭐 깨지 탄 거죠 제대로 매니 어다 제대로 매니 신식 봐서 제대로 매니 신식 봐 깨지긴 다 왔지 대신에 라만 예배 나 지금까지 깨지 근디베트 사면도 다 잠을 다 깨지긴 디베트 도다 다가를 내가 잡지 깨지 다 어디서 제주도서 어디서 생활해 저도 생활해 오늘 쉐마도 라마다가스 베지티아스라지 왕주야도 베지티아스라지 대잠제마도 생각하면 다데 아니 가서 대잠제마도 랑 대배잠 마셔서 셈어서 어떻게 대잠제마도 다 브레이킹 소리 찍다 해서 대해서 와서 되게면 되게 그 사고로 남진다 근데 당연한 시도 어디나 올해 다음 남진의 맛이 가서 소소 남진의 가서
라발론에 제하다 가리네 뒤에 가서래 남진에 라발론에 제하다 가리네다 지금 알바 랑게 타라 저거에 와세 진짜 라메 까메버 랑소서 세시딩 자조라 다 내가 루기 제샤 라마지기다 이게 다 자지 자이 되게 다 자다래 이니 라마라 컨디션에 라마라 컨디션에 대라메 되지 수가이나 어디 내가 루기 제샤 라마드 senjaja otu chavelame otu chiseka naina tilla chilib jugo lame chilib jugo lame ka naina chada tagare ine lame ka naina kalame ka naina tilla chilib jugo chilib da dibata gore o di chepsang jore o suze 저거 त्यस्तै गरी अब जसरी चाहिँ अब एउटा चाहिँ आगममा भनेको छ घाँसको चाहिँ थुप्रो जतिसुकै घाँसको थुप्रो ढङ्गुर थुपारेर राखे पनि एउटा सलाइको काँटीले त्यो आगोले चाहिँ त्यसलाई सबै घाँस जलेर नष्ट गरिदिन्छ त्यसै खालको त्यसै गरी एक क्षण मात्रै गुरु खुसी हुनुभयो भने गुरुलाई खुसी पार्नुभयो भने चाहिँ तपाईको सबै क्लेश हैन तपाईको सबै पापहरू नष्ट भएर जलेर जान्छ त्यसरी चाहिँ त्यस्तो हो भन्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ यस्तो खालको महत्त्व चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ गुरुप्रतिको चाहिँ श्रद्धा गर्दा कतिको चाहिँ गुरुको आज्ञा पालना गर्दा कतिको चाहिँ हामीलाई पुण्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ र अब अहिले हामी यहाँ चाहिँ बस्ने पनि हामीले चाहिँ जो चाहिँ गुम्बामा बस्नेहरू पनि हामी जहिले पनि हामी अध्ययनहरू गर्छौँ अध्यापनहरू गर्छौँ त्यो आफैले अब गुरुको आदेश नभइकन आफूले आफ्नो गर्नुपर्ने कार्यहरू आफूले गरे तापनि तर त्यस्तो बेला तपाईले गुरुलाई एक वचन सोधेर गुरुको आज्ञा लिएर गर्नु हुन त आफूले जहिले पनि आफूले नियमित गर्ने कामै हो अध्ययन गर्ने त्यो अध्यापन गर्ने हैन तर त्यो भए पनि तर तपाईले एकचोटि गुरुलाई सोधेर चाहिँ गर्नुभयो भने अझै तपाईलाई फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गुरुको चाहिँ अधिष्ठान त्यो प्राप्त हुन्छ तपाईलाई त्यसले गर्दा त्यसले चाहिँ त्यो कामले पनि तपाईको चाहिँ के होला क्लेश आवरणहरूलाई चाहिँ शोधन गर्नुलाई तपाईलाई एकदम थप बल पुग्छ त्यसले गर्दाखेरि हुन त आफैले नियमित गर्ने कामै भए पनि तर गुरुबाट आदेश लिएर गुरुलाई सोधेर एकचोटि सोधेर आदेश लिएर चाहिँ त्यसरी गर्नु सक्यो भने त्यही नै चाहिँ तपाईको अभ्यासमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि कुरा बुझ्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ 아까 소래 계산 집에 답은 트레인 봐 나도 지금도 지가서 쉬어요 도 냥들레스 두시 탐지게 낭내 메다바다 치위 두시 초인스 도냥들레 너도 타바트는 면도 너를 어이 나가면서 두시 탐지게 낭내
메다바다 치유듯이 초인스 세송스 대공대와 대달 도다 땡주 맹아 탐대네 메다바 검신 세르 통화디 람 탐지기 초 대송스다 디 그소래 팀tra 버티임비요 잡지 추시는 비치가 따라라마 자른 거 상대기 송임비요 담다 자셀 알린 게 되었면서 다들 도다 땡주 맹아 탐지게 나네 미다고 검신 세르 동아디 람 탐지기 초 람 탐지기 초 다시 그랬으나 처음에 다 봐, 삼루기는 마다나 진이 가르쳐가래 내중제 두야 말이 내중제 치체지만 거의 본도 그와 동안이라 해서 거의 본도 다 동안이라 해서 내중제 받자발라 치디 인물을 통하는 거 좀 내중제 거래 제가 내중제다 야말이 처음에 다 또들은 내중제 야말이 그래서 내중만 장주였으면 이제 심지어 이제 지도 말이 그때면은 장주였으면 저기도 말이 네 가버려 제가 람줄라 제가 야말이 제가 어떤지 네 담절로 남영원도 송전에 남절을 제도가 말이지 제들 차샤 남영원도 송전 두스레 이제 캐버지니야 그치만 다 막음나 이제 캐버지니야 그 또또 캐버 그라전 여버지니야 시험에 다막 냠내 맞잖아 야말에 정말 제디베 제도 로아제 자와담제 특성고서 담제 제도 제디디 뒤에 송하래 제자 오두스레 네 람담제 초 제도가 레드가 말이 다나 지딘 용문신 봉와스 지딘 용문신 담제 봉와스 레 다 지딘 용문신 담제 봉와다 또가 담수 tonnya 왔다 가야 또 땀들 왔다 그는 다 그래서 지딘 용문신 담제 봉와 어디도와리 봉도와리 다 집안 다 봤잖아 어디 냥도 담제 찍지 냥도 탐제 찍지도 꼬마스 단년 될 집안에 다 봤어 또 집안에 다 봤어 또 뭐저 집안에 다 봤어 또 뭐저 제도이나 될 때는 지심을 잡았는데 냥도 탐제 상제 보기 냥도 탐제 이거래 내주 자세 안 따라다가 상만제 보고 또 탐제 빌지도 그래 냥도 탐제 찍지도 저 꼴마 꿈을 꾸리. 최담지기 시대담지기 시대마다 최담지기 시대. 최담지기 시대. 윤전탐지기 자와. 지금에다 그래서 나 검야 또 저기 윤전탐지기 자와. 내 명을 최 약지기 고사. 매도 명을 최 약지기 고사. 그래. 다 지금 지금이는 다 랍중은 또 들어와. 나는 매도 다 지면은 랍중 야부지르게 아마리. 장마지르게 아마리. 술 장마 소도 말이. 아니 가져래 노얼룽레 어디서 대배 계속 말다 노얼룽레 지금은 지 노얼룽레
나의 코를 셰리 부당 명가지 부당 나와 자라 누스 연다 제 제마 왜 누지 메다바 깨지지라 템바 초이노 어디 도롱래 공다도아 나의 코를 셰리 부당 명가지 부당 나와 자라 누스 연다 샤라포 teni kuyenpo, dozi yana, chima wai, dozi medaba kejima chi tenpa cho ino. Shena tombe sumdoa, kor sharipoda menga di pu, ta jini jatang jima da, jatang ba, dela shalapo, teni kuyenpo, teni cheba le, 아니 되지 메다바 깨지마지 텐두나 어디 초래서 거래 그래서 샤라 야좀 뒤가져네 샤라부 구이 부에네 어서 좋아하면 봐 제가 무슨 영어로 와 지다도 되잖아 진짜 영어로 와다 되지 메다바 chidi ta re duje karina de midabra ane chidi midaba le kejima ji tendo ine ando chuzo kama kejidwa chuzo kama kejima ji teme choche dingre kejima ji teme choche dingre dere kejima ji da asosu duguda jwa 처음에 다 저서 듣고들 대 말이야. 그래서 말이 저서 듣고 다는데 대마다 그지만 대마이는 처징을 제가 들에 다 잘하다 제보 그다다 그 사람 명이 자 근데 둘을 쳐도 저 사람 둘이 와서 그다음에 뭐 자동 제품 그도 잘다는데 남자 처음에 다 어떻게 시험에다 받기 좀 때문에 최선저 야마래 지단 셰베나 야마래 된다데 야마래 다고 그래 제가 됐습니다 틀에 두지메다 받기 끼지마지 담바 뒤에 끼지마지 담바 주저마다 주저가면 끼지마지 담바 초이노 순도아 어디 시험도 지고래 저거는 제가 좀 맞다. 이게 나 저거 니 레벨나 저 니게 나 저거 누가 그럼 저거 아도 다 쉬나 샤트 쉬거나 샤트 로다 다오던 게 개매제 안 되는 시 아는 거 되게 어떻게 맞다. 어디 주다. अस्ति मैले यो मृत्यु अनित्यको बारेमा तपाईहरुलाई बताएको थिएँ अब यसमा अलिकति म केही शब्दहरू थप्न गइरहेको छु विशेष गरी चाहिँ निर्वाण सूत्र भन्ने जो चाहिँ सूत्र छ त्यो भित्र चाहिँ भन्नुभएको छ के त भन्दाखेरि अब यो हामीले चाहिँ हाम्रो यो सूत्र तन्त्र यो सम्पूर्ण चाहिँ धर्म ग्रन्थहरू चाहिँ यो 84,000 स्कन्द ठेली ग्रन्थहरूको सबै त्यो भन्दा पनि पहिला चाहिँ मुख्य कुरो त्यसको मूल भनेको चाहिँ मृत्यु अनित्य चाहिँ सम्झिनुपर्छ किनभने मृत्यु अनित्य नसम्झिकन सूत्र तन्त्र अरू कुनै पनि धर्मको अभ्यास सुरु हुँदैन सबैभन्दा पहिला हामीले अनित्य मृत्यु मानव चोलो अनित्य चाहिँ सम्झिनुपर्छ त्यो भावना गरेन त्यसको भावना र अभ्यास गरेन भने हामीलाई साच्चै भन्ने भने हामीले मन हामीले हिजो भने जस्तै साच्चीकै चाहिँ सम्यक धर्ममा हामीले चाहिँ मनलाई लानको लागि चाहिँ हाम्रो पहिलो कुरो चाहिँ हामीलाई त्रिमूलपद भनेको जो चाहिँ सम्यक वैराग्य अनि बोधिचित्त र सम्यक दृष्टि उत्पादन पहिला हामीले त्यो गर्नुपर्छ त्यो चित्त उत्पादन नभएसम्म हामीले अनि हाम्रो जुनै पनि कर्म हामीले गरेको चाहिँ नभए सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसारिक चाहिँ यो के भन्छ लौकिक धर्म मात्रै हुन्छ त्यो खालको धर्मले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको चाहिँ पुण्य प्राप्त हुँदैन
त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ अहिले हामी चाहिँ त्यो चाहिँ जबसम्म हामी त्यो मृत्यु अनित्यलाई साँच्चीकै भावना गरेर त्यसलाई दैनिक जीवनमा आफूले अभ्यास गर्दैन भने अनि त्यसपछि हामीले गरेको धर्महरू सबै चाहिँ धर्ममा नजान सक्छ, सम्यक धर्ममा त्यो सबै खेर जान सक्छ। त्यस्तै अब जतिसुकै अध्ययन गरेको अहिले जतिसुकै 5 महादर्शनशास्त्र अध्ययन गरेको विद्वान गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अब दर्शनशास्त्र मात्रै अध्ययन गरेर पनि भएन, त्यसको साथमा मृत्यु अनित्य चाहिँ हामीले बारम्बार ध्यान गर्ने, भावना गर्ने, त्यसलाई अभ्यास गरेन भने अब त्यो कागजमा मात्रै त्यो सीमित हुन्छ हैन, ज्ञानमा मात्रै सीमित हुन्छ, त्यसले आफूलाई त्यति फाइदा नहुन सक्छ। त्यसकारणले जीवनभरि चाहिँ धर्मै नगरेर हाम्रो जीवन व्यतीत हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ मृत्यु अनित्यलाई नै हामीले सर्वप्रथम सम्झिनुपर्छ। मृत्यु अनित्य सम्झ्यो भने अनि त्यसपछि यो सांसारिक सबै पनि जो क्षणिक सुखहरू छ त्यो सबैमा सार नभएको हामीलाई अनि त्यो एक किसिमको ज्ञान आउँछ। जब त्यो सांसारिक सुख, सांसारिक क्षणिक सुखहरू चाहिँ यो सार नभएको हामीलाई त्यो त्यसपछि वितृष्णा जाग्छ, त्यसपछि अनि बल्ल हामीलाई वैराग्य उत्पन्न हुन्छ, सम्यक वैराग्य। अनि त्यो सम्यक वैराग्य उत्पन्न भइसकेपछि अनि बोधिचित्त हुन्छ, किनभने त्यसपछि बल्ल अनि त्यसपछि हामीलाई बोधिचित्त उत्पादन हुन्छ, अनि बोधिचित्त भएपछि हामीलाई प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो भएन भने चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ यो हामीले गरेको सबै चाहिँ धर्म नभएर सम्यक धर्म नभएर लौकिक धर्म अर्थात् सांसारिक धर्म मात्रै हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यो जीवन हाम्रो खेरा पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विनय सूत्रमा भन्नुभएको छ। विनय सूत्रमा शाक्यमुनि बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ उत्तम शिष्य 2 शिष्य जो श्यारीपुत्र र मङ्गलपुत्र छ त्यस्तो चाहिँ 100 जना उहाँहरू जस्तो चाहिँ 100 जनालाई तपाईँहरूले नगद दान, भोजन दान, वस्त्र दान जतिसुकै गरे तापनि तर तपाईँले 1 सेकेन्ड हैन, हाम्रो अहिले 1 सेकेन्ड मात्रै तपाईँले मृत्यु अनित्यलाई सम्झिनु भयो अर्थात् त्यसलाई भावना गर्नुभयो र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा अभ्यासमा लागू गर्नुभयो भने उहाँहरू जस्तो श्यारीपुत्र र मङ्गलपुत्र जस्तो जो 100 जनाभन्दा बढीलाई पनि नगद दान, यो भोजन दान, वस्त्र दान जतिसुकै सांसारिक यो भौतिक चिजको दान गरेको भन्दा पनि बढी चाहिँ ठुलो धर्म हुन्छ, पुण्य हुन्छ। साँच्चीकै धर्म चाहिँ त्यो हो। किन भन्दा अहिले हामीले चाहिँ त्यो मृत्यु अनित्य नसम्झेसम्म चाहिँ हामीले गरेको अन्य दानहरू पनि सबै अघि भने जस्तो लौकिक धर्ममा जान सक्छ। किन भन्दाखेरि त्यो वैराग्य उत्पन्न नभइकन तपाईँले दान गरे पनि त्यो दान चाहिँ सम्यक दान हुँदैन, त्यो चाहिँ लौकिक दान हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि किन भन्दा तपाईँको आसक्ति हुन्छ, त्यहाँ आसक्ति जोडेर गर्ने दानहरू त्यो साँच्चीकै चाहिँ के भन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ दान नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्यौँ भने अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्छ यो मृत्युको चाहिँ अनित्य चाहिँ हामीले बार सम्झिनुपर्छ हामीले दैनिक जीवनमा। त्यसपछि मात्रै हाम्रो मन धर्ममा जान्छ। होइन हामीले मृत्यु अनित्य सम्झिन सकेनौँ, त्यसको भावना गर्न सकेनौँ र त्यसको भावना मात्रै होइन फेरि त्यसलाई अभ्यास जीवनमा अभ्यास गर्न सकेन, लागू गरेन भने अनि त्यसपछि तपाईँलाई धर्ममा साँच्चीकै मन जाँदैन। र यो तपाईँले लेखेर राख्दा हुन्छ, तर लेखेर राख्दा पनि तपाईँको कापीमा मात्रै कागजमा मात्रै सीमित होइन, तपाईँले सकेसम्म मुटुमा आफ्नो मस्तिष्कमा सकेसम्म तपाईँको हड्डी नसा सबैमा चाहिँ तपाईँले लेखेर राख्नु सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यसरी राख्नु सक्यो भने त्यसले काम गर्छ, अन्यथा फेरि कागजमा लेखिराख्यो फेरि थन्काएर राख्यो त्यत्तिकै सिद्धिनु पनि सक्छ। त्यस्तो हो।当然是个各方面给些各方面给些水呢，听不到。下了吧，有么呢？水呢？原来家园也捐几我都去送下来，我都想过来。他这刚才他家属是当原来家属是当的忙不个事了，忙不。因为家长把这种的，进来他过过来，原来家。그래서 저다 가서래 다 지당게 가서래 디딩이 시행 가서 다 지당게 어딘데 배 수지 망고 수지 다 바스 통보제 배 수지 개발다 진리로 써봐 가린다 망고 수지 망고시 아니 진리를 개발 가린다 수지 수지 인양 어다 지와면다 왔다 제 지와면다 왔다니 제 남기 지와면다 왔다니 말좀 돼 어다 돼지도 그러거든
오다 시와 톱득 남기 삼당 담냐와라 시와다 보다 진짜 랑이 고년 남미 아니 롱제 랑을 제베신데 제베르다 가 대고 봐 대 남진 대양 거기만 하고 해봐 드러나게 들리 연구에 하고 해요 근데 다 남게 맞 삼기는 막아라 또 호텔을 용도가 왔다 진짜 쉬우지베 무 아니 왜 진짜 쉬우지 깨잡지 오다 진짜 쉬우지보다 아마치 되니면 냠다 쉬우지 진짜 아니 가자 낭매다 동 집은 가져야 그게 제가 말이에요 그게 제가 관도 무지개로 뭐 관도 가져게 이제 잡으려네 어디 무지개면서 그게 제가 말이에요 어디다 뼈를 제가 오 제가 당나시게 다 dom들은 갔다 탁지 다 등주 돌아 등주 탁지 빌리언 어다 질린 어다 된대배 슈된데 여버지 이내양 어다 되래 슈지 다 내가 가서가 강마당 가네 강마당 그래 여등에 내가 가서가 다 된대 다 슈지 뺀지 슈지 해봐도 이내양 오다 치워주네 저 두스 치워도 정말 봐 남지 대 거기 대셔다 좀도 치워주는 정말 봐 두스 치웠네 나 저왕아 저도 파샤 치워라 long 코다 롱저다 시드제비라는 걸 제다 제거다 뒤에 남진에매 단 정말 전신에 그네 주름을 땡에 주름을 대게 다 지금 말해서도 좀 말다 전문 미사마시거다 제가 제일 무슨 말을 아주 말대 다 주름을 같이 있는데도 대자다니 제든지 제진게 네 단지 다데 제대 메다바에 맞대 뒤에 가서래 말씀했더니 딱 봐준 딱 봐준 그 어디 다 당자들은 도자다 시단도 냥바지 깨워래 제가 어두세 그래 저도 메제도 쳔베 아니 가서 동아 메제거나 동안 주바시거나 사자 이제 군도 동안 주바시거나 틀라틀 사자 어두세 또 하우드가 싫은데 어디다 신에서다 하고저 되게 같이 안 돼야 뭐 되게 랑자랑 되게 샤자 드라이버 신에 하거든 되네다 서막을 두네도 아주 문에도 지다 주냐 말이야 어제 벤조 되게 어디 여기 마음을 그래서 가게 마음을 매도 지고 그래 가게 매도 지고 그래 가게 매나고 섬을 잠도 섬을 가게 매나 시도가 섬을 잠도 제가 그때 롱당이 주제미래 어디 담아리 롱당이 주제미래 제가 그래 심심도 심심도 잠도 시도가 저 대도 심심도 저 진짜 다나싱게다 지잖아 이제도 다 공정을 잡지 시도를 공정을 잡지 때 자기가 먼저 그 잡지에서 여러봐 공정을 찍고 싶어도 잡지 신이보다도 잡지에서 야말 공정을 말해 잡지하면 다 이제는 지는 공정 잡지에서 때에 때 장면으로 제가 심부터 진짜 자원을 제대로
세상 어두스에 세상에서 빼져서 이내야 윤대 자유 전적으로서 빼자 싶이 개발 빼다 간주 땡주다 동아 싶이 개발 쉬지 이내야 개발 되는다 전부 쉬지 그럽도 망보 쉬지 이내야 어다 지와마다 와서 뭐지 지와마다 뭐지나 전지가 어두스에서 어디 네,原来 자유자 전지가 어두스에서 어디 지와마다 맞잖아데 어디 가서 롱아이 중에 저 개발 가지고 있네요. 동아이게 지역 가서 신게네 개발 어다 가서 랑게 롱아서 자와디 랑게 제야 최소 맞소하지 랑게 롱아서 자와디 최소 맞소하지 어다지 전지가 어두서 시험에다 맞으면 전체 쇼지 시험에다 맞으면 전체 쇼지 제대로 최소 저 제베에서 저 라와당 저 가수를 나 토성거도 저 정말로 오늘 최소 마소나 오다 저다 뭐 런게 저다 어때 만들어서 정말로 리딩에 최소서 담배 최소 마소나 왜 미스 트라우드와 어디를 거래 미스 트라우드와 어다 왜 다치나 되잖아요. 배다 그러면 그 자신한테 배를 라이나 어디 전지가 어두서 배더니 가서 담배 줘서 마셔왔지. 뭘 미즈부라 트라지 저도 어떤 대화를 제가 근데 시간을 봐 쌤도 뭐 이제만에 이제 쉬마 그 쉬는데 걔 잠바오 중에 다들 제대 뭐 별로 또 나에 소리 아니 샤비 시드네 너무 또 나에 소리 그래서 저랬더니 가이나 यो कदम गेसी जो स्यारावा हो अर्थात् ऊ हो यो ठ्याक्कै भएन मलाई याद भएन तर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि एकचोटि यो हामीमा सयौँ गुणहरू हुनुभन्दा पनि भए तापनि तर मृत्यु अनित्यको भावना एउटा चाहिँ नभएको एउटा गल्तीले चाहिँ हाम्रो सबै जीवन चाहिँ खेर गइरहेको हुनसक्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ किन भन्दाखेरि अब अहिले हामीले अब यता अर्को हाम्रो धार्मिक ज्ञानको त कुरै छोडिदिउँ अहिले चाहिँ यता संसारिक ज्ञान जो अहिले आधुनिक शिक्षाबाट धेरै चाहिँ माथि चाहिँ डिग्रीहरू लिएको हैन उपाधिहरू प्राप्त गरेको धेरै विद्वानहरू जस्तो जतिसुकै वैज्ञानिकहरू होस् हैन जतिसुकै माथि चाहिँ के भन्छ स्नातक अर्थात् त्यस्तो खालको चाहिँ माथि जतिसुकै उहाँहरूले त्यो डिग्रीहरू हासिल गरे पनि तर उहाँहरूले दैनिक जीवनमा मृत्यु अनित्यको भावना र अभ्यास नगर्दाखेरि पछि गएर के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई जब एक बेला अचानक चाहिँ मृत्यु आउँछ त्यो अचानक मृत्यु आउने बेला उहाँले त्यो जानेको संसारिक ज्ञानले जतिसुकै विद्वान जतिसुकै वैज्ञानिक जान्ने होस् जतिसुकै विद्वान जे भए पनि त्यो ज्ञानले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यति चाहिँ सहयोग गर्दैन त्यो बेला चाहिँ तपाईँलाई धेरै काम लाग्दैन किनभने उहाँहरूले त्यो दैनिक जीवनमा पहिला त्यो मृत्यु अनित्यको भावना नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको ज्ञान नभएको कारणले अनि त्यसपछि जतिसुकै विद्वान जतिसुकै त्यस्तो खालको आधुनिक शिक्षाको विद्वानहरू भए पनि मृत्युको बेला एकदम भय त्रास आत्तिएर मृत्यु हुनेहरू अनि अझै त्यति मात्र होइन कोही त कराएर चाहिँ मृत्यु वरण गर्नेहरू नै हामीले देखेका छौँ त्यसको मूल चाहिँ कारण के हो त भन्दाखेरि हामीले दैनिक जीवनमा हुँदाखेरि यो चाहिँ जुन मृत्यु अनित्यको भावना र अभ्यास नगरेको त्यो पहिल्यैदेखि म मर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ज्ञान नभएको कारण त्यसरी नसम्झेको कारणले अचानक मृत्यु आउँदाखेरि चाहिँ सधैँ बेला चाहिँ आफू एकदम सम्पन्न हुँदा आफू एकदम चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ विद्वानहरू हुँदाखेरि आफूलाई म कहिले पनि मर्नु पर्दैन जस्तो लाग्ने अजम्बरी भयो जस्तो लाग्ने तर अचानक जब मृत्यु आउँछ अनि त्यति बेला ऊ आत्तिएर तर्सेर अनि फेरि चाहिँ कराएर चाहिँ त्यो गर्दा अब त्यो बेला त्यसरी जतिसुकै कराए पनि जतिसुकै आत्तिए पनि जे गरे पनि अब तपाईँको त्यो वरिपरि आफन्तहरू हजारौँ आफन्तहरू घुमेर घेरेर बसे पनि
कसैले बचाउन सक्दैन त्यो मृत्यु त तपाईँको भइहाल्छ तपाईँको हैन त्यहाँ कसैले बचाउन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब हामीले त्यो भएर मृत्यु अनित्य चाहिँ हामीले जहिले पनि हरेक क्षणमा चाहिँ भावना गर्नु र अभ्यास गर्नु चाहिँ अति आवश्यक छ अब त्यस्तै अहिले यहाँ संसारको अरबपति खरबपति जतिसुकै धन भएको सम्पत्ति भौतिक सम्पत्ति भएको घरहरू भएको भनौँ अथाह चाहिँ सम्पत्ति भएको मान्छेहरू पनि अब त्यो चाहिँ अरू बेला चाहिँ त्यही संसारिक सम्पत्ति भौतिक सम्पत्ति र आफ्नो त्यो चिजकै लागि ऊ पुरै मन चाहिँ त्यहीँ भुलाएर बस्यो अनि फेरि उसको पनि जब अचानक फेरि मृत्यु आउँछ अब न उसको सम्पत्तिले बचाउन सक्छ न त्यो घरहरू अब त्यो सबै छोडेर जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि उसलाई यति चिन्ता हुन्छ यति वियोग हुन्छ त्यो छोड्न सक्दैन उता मृत्युले छोड्दैन अनि कस्तो गाह्रो हुन्छ त्यो मृत्यु हुनु पनि मृत्यु पनि सजिलोसँग हुँदैन एकदम गाह्रो भएर किन उसको आसक्ति चाहिँ उता आफ्नो घर सम्पत्ति उता त्यो चाहिँ पद त्यतापट्टि गइसकेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उसलाई मृत्युवरण पनि गर्नु गाह्रो हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यस्तो पनि हामीले देखाएको छौँ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले सम्पूर्ण जीवनमा चाहिँ त्यो नजानेको मृत्यु अनित्य चाहिँ एउटा चाहिँ गल्ती अघि भने जस्तो एउटा गल्ती अब जो मृत्यु अनित्यको भावना नगर्दाखेरि जतिसुकै विद्वान भए पनि त्यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ गुम्बामा बस्ने हामीहरूले पनि अध्ययन गर्दाखेरि हामीले जतिसुकै अध्ययन गरे पनि फेरि हामी अब भनौँ न अब हामीसँग सयौँ गुण सयौँ ज्ञानहरू जतिसुकै भए पनि तर अब फेरि पनि हामीले पनि एउटा गल्ती चाहिँ मृत्यु अनित्यको भावना चाहिँ र अभ्यास चाहिँ हामीले हरेक क्षणमा जीवनमा अभ्यास गरेन भने फेरि हाम्रो पनि हालत त त्यही हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले एकदम अहिलेदेखि नै तयारीको अवस्थामा हामीले त्यसलाई दैनिक रूपमा चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ होइन भने मृत्यु अनित्यको त्यो भएन हामीलाई त्यो भएन भने अनि हामी जहिले पनि यो संसारिक यो क्षणिक सुखपट्टि हाम्रो मन गएर आसक्तिले अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यो लोभ लालच यसमा फसेर अनि त्यसपछि हामी जहिले पनि दुःख हुनेको हेतुहरू मात्रै सञ्चय गरेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो खालको चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ हामीले सम्यक धर्म अघि भने जस्तो लौकिक धर्म यो संसारिक धर्म चाहिँ जो 8 प्रकारको संसारिक लौकिक धर्म छ सबै धर्म चाहिँ त्यस्तो नभइकन सम्यक धर्म जसले यो जीवनलाई मात्र हैन चाहिँ सम्पूर्ण जीवनमा पनि सुख दिने आफूलाई पनि सुख दिने अरूलाई पनि सुख दिने र त्यस्तो अन्ततगत निर्वाण प्राप्त गर्दै सम्यक सम्बुद्धिको चाहिँ त्यो ज्ञानसम्म लाने खालको चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको हेतु सञ्चय गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि अब पछि अब सबै त्यो एकैचोटि अब कहिलेकाहीँ यस्तो भन्ने चाहिँ एकचोटि हाम्रो चाहिँ परम पावनजीले पनि भन्नुभएको थियो कहिलेकाहीँ अथाह सम्पत्ति र अथाह यो चाहिँ त्यो छ भने पनि गाह्रो हुन्छ कहिले मृत्यु हुँदा किन भन्दाखेरि त्योभन्दा त अब उहाँले भन्नुभयो त्योभन्दा त बरु अहिले चाहिँ जो के भन्छ त्यो मृत्यु अब आउँछ भने थाहा नभएकोले गर्दा उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ त्योभन्दा त बरु क्रिस्चियनहरूले जो प्रभुलाई प्रार्थना गर्छ मृत्यु हुने बेला त्यो चाहिँ राम्रो हो कि किन भन्दाखेरि उनीहरूले कमसेकम प्रभुलाई त उसले पुकारिरहेको हुन्छ हैन अब यतापट्टि त्यो अथाह त्यो भएकोले त उसले त अब सम्पत्तिमा त्यो आसक्ति भएर उसले त्यो गरिरहेको हुन्छ उसलाई मृत्यु पनि गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा बरु त्योभन्दा त त्यस्तो खालको प्रभुलाई प्रार्थना गर्नु त्योभन्दा त त्यो राम्रो हो त्यसले मृत्यु पनि अलिक सजिलो हुन्छ कि भन्ने खालको कुराहरू आउँछ त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले जतिसुकै संयोग गुणा जतिसुकै ज्ञानहरू भए पनि चाहिँ अब मृत्यु अनित्यको भावना एउटा नगरेको एउटा गल्तीले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण जीवन चाहिँ एकदम खेरा गइरहेको व्यर्थ भइरहेको हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पनि ख्याल गरेर हाम्रो खालको यस्तो खालको गल्ती चाहिँ गर्नु हुँदैन या नेजा नेसुले न जिके 제외 있다 암지도 가지고 녀다버 샥저제 녀다버스나 다음에 샥저제다 지다 르나고 다음에 미싱에 망고요래 아니 이냥 소소 미제를 자제 소소란 그런 나서도 그런도 나신 치워다 남징에매 임바 소소라서 자제 자 아유삼 가져와래 때문에 매배다 세만데냐 근데 도와께서 뒤쪽에 영화사 소소라 자제 수수에서 그래서 지금은 암지도 다 버저데 다음 맨가 나라에서 싱가 망고라 싱가도 망도 암제가 맨가 가서 채워 있는데 싱가 싶어라 시작돼서 하다 소소 자지지 영화사 이 가서다 제정만에서 소소 자지 때지 다 담저로 담바 제메 답에 담바
치료입니다. 랍자 담바르기를 와대 치료를 강 통해야지 매시 말 강을 해야지 소소랑라 담바르기를 와 치료입니다. 랍자 이제 어제니 뭐라 다 자다 가사니 자다니 가사니 디바 델라 대수임바 아란도 다 가서 최정에 있는데 가서 어다 쉬워다 마시베니는 나네다 쉬워라 샘디 쉬워라 문도 자주 가래스 로제나 치와나 마치베 치와 다와데나 치와나 마치베 치와 때두라다 치와나 마치 치와 다 치와를 그게 녀버지 로디 저 과르도 마치와를 녀버 많이 버제 잡아져 녀버 최단 영화 말에 아니 대 단정도 가자 다 단정도 영어도 상마께 내가 다 죄인가 말에 죄 자체는 죄인가 말에 자주가 말에 제단 대자들이 만다 대 야세처럼 님을 따라가라 아니 시가다 맞지는 치와 로도스 삼아 님이 따버리 삼을 제도 지금 해서면 좋아도 따고 되도 되게 안나 아니 로컴제 아니 도와 가지고 념마 디바 좀 사야다 라말 때는 디바 좀 사야다 때가는 섬저 디바 좀 사야다 그래서 뉴르 그래 삽사지로 용도 그래 재산 어디에 어제가 교환망보니 샤나 수에게 교환망보 사도 그래 재산 캡탄되어 그래 진짜 허브가 시외나 건너민의 샘도 검대였다 시월로 샘도 검대였다니 시월도 뭐지 시월 벌씀 검대였다니 난다샤야 말이야 러브도 시외네 남기는 상담 대로다 시월도 뭐지 시월 섬다 지난 난다샤야 말이야 될 감사들 시 단에 주님을 좀 주는 것 거기에 세르모 대시당 가서 시금을 드는 시간만 넣는 시간 나오는 시간 어제는 아니 없더라 집은 난다 싶죠. 뱀미집이 있어서 누구당지 어제 진짜 대중만 해줘야 돼. 괜찮아 몽도 따고 신대 좀 잘쓰는 시여와 그게 잡으나 제가 아니 뒤지다 오대 강바지 와래 공사 이 가사 포단님배 정을 비서 포단님배 오대 가서 이제 통모저다 간데나 통모저 강바지 통모저 어느 다 돼야 계시죠 고망을 계시 개발체 보시지 결반사지 결반사 개발체 보시지 깨라지 보시지 결반사 고망 결반사 깨라지 어제 아니 정으로 가서라 그 정으로 내 깨슈 잡지 정으로 가서 깨슈 잡지 나가도 거든데 깨슈 잡지 어제 경기 번에 좋은 것이 있으더라 아니 저 패제 저 것이 어떤 저 말이 패제 아니 미장티나 진짜 아니 게라 장르를 샘세죠 봐서 게라 고망이한테 깨 하스 깨슈 잡사 자 다고 랍자 파샤를 건 깨휘자사 하이 장저 섬세지어 와서 깨휘자사 저서 경계네 랍자 좀 tum도 저 저를 자만 정을 좀근데 낭주 이 수제 낭주 라우스 딱 가면 더워도 된들에 세상에 연전 자유捐지고도 최 삼을 하고 당하래 삼을 하고 시작하래 개발 이내야 저 개발 이내야 어디 삼을 하고 시작하래 되는 시기요 제가 지금 만 개나 되고 어디 다시 세운다 하고 쏘아 저捐지고도 최 어디 삼을 하고 남기는 삼을 따야 또저 삼을 다 심하지 하고 쏘아 네 도스래 저든 민상다나 누구도 저와가 가서들이 들이 지난 지구에서 가다 가 섬을 지나가요 말에 와서 저
그래서 늦어라. 꽤 그거죠. 그거도야. 꽤 치지 그거도. 꽤 치지나. 제가 안 가면 내 늦어달라야. 늦어다. 너 너무 망치면래. 늦어달라. 늦어달 잡아줘 그래. 그러면 하자 되면 tomba 가서 잡아줘 뒤에 tomba서 그냥 제사 tomba서 뒤에 저다라 암직이 다 저랑 가두는 식을 했어. 그걸 니는 나서서라. 제가 그 가두는 식을 했어. 라버래. 제가 거기서 영제 다 가두는 식을 했는데 그걸 잘라서 사망로 똥 들어자. 아니 그 숨지 쉬어래. 잡질리는 죽는다네. 잡질리는 죽는다네. 라마 잡아면 줘. 예. 네. 야, 또 잡습니다. 그래서 지금 잡아대. 아니 그 주제지 또 라마 잡아가는 쉬어래. 잡질리는 죽는다네. 제가 딱 그 시기에서 그거 다 되죠. 이제 똥 받으죠. 손주시 이제 뭐게 가서 잡지면 죽은데 제 선생님이 저한테 저 권한 쉬면도 어디 가는지 힘도 쉬어요. 그 때문에 가서 저기서 땜바이는 지사. 제마 로마 원래 시민도 이 챕사네. 또 그나 자서 또더니 라마 제바가리 되잖아. 그나 챕사네. 세마도 그 암직이 저랑 그들이시게서 말없나? 그 지금 말해. 지금 말하다 준비돼 삼당으로 어디 계절라 좀 지하 중앙을 하고서나. 그래서 대체 로마를 짐도 그래서 나도 생애를 이제 샀어. 야 어땠어? मैले कहिलेकाहीँ चिकित्सकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले सोध्ने गरेको छु तपाईहरुले जो चिकित्सकहरू डाक्टरहरू छ जसले शल्यक्रिया अर्थात् अपरेसन गर्ने बेला उनीहरूले चाहिँ अब त्यहाँ धेरै शल्यक्रिया गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू मृत्यु भइरहेको हुन्छ अब त्यो शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर त्यो चिकित्सकहरूले त मृत्यु भएको देखिरहेको हुन्छ अनि त्यो चिकित्सक आफैले चाहिँ उसले पनि अब म पनि यसरी मर्नुपर्छ भनेर उसको चाहिँ मनमा कहिले सोच आउँछ आउँदैन उसले त्यसलाई त्यसरी सोचेर म पनि यसरी एक दिन मर्नुपर्छ भनेर उसले त्यसलाई आफ्नो दैनिक अभ्यासमा लागू गर्छ कि गर्दैन भनेर मैले सोधेको थिएँ तर त्यहाँ सोद्धाखेरि धेरैजनाबाट चाहिँ उत्तर के आयो भन्दाखेरि त्यस्तो खालको सोध्ने गरेको छैन आफू चाहिँ उनीहरू मरिरहेको छ उनीहरू आफ्नै अगाडि धेरै हजारौँ मान्छेहरू मरिरहेको छ तर पनि उसलाई आफू चाहिँ कहिले पनि मर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन त्यस्तो सोच्दैन रहेछ त्यस्तो भन्ने जवाफहरू आयो त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ अब हामीले सकेसम्म अब त्यो चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा जीवनमा अब अघि भने जस्तो त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि अघि हामीले दैनिक जीवनमा एउटा चाहिँ हामीले जहिले पनि सोच्नुपर्ने चाहिँ के छ कि नमर्ने र मर्ने नमर्ने मर्ने नमर्ने मर्ने भन्नेमा कुन चाहिँ बढी सोध्ने भन्दाखेरि खास गरी मर्ने भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ बढी हामी नमर्ने भन्दा पनि मर्ने भन्ने चाहिँ बढी सोच्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अब मृत्यु अझै भयो भने तपाईले अझै अहिले नै मर्ने अझै मर्ने चाहिँ सोच्नु सक्यो भने अनि त्यसपछि तपाईको मन जब मृत्यु तपाईलाई याद आउँछ त्यसपछि तपाईले अनि तपाईको मन चाहिँ अरूपट्टि आसक्ति भनेको सांसारिक सुखप्रति तपाईको आसक्ति कम हुन्छ र तपाईले अनि जति बचेको समय तपाईले पुण्य के भन्छ सम्यक धर्ममा लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो नै तपाईको फाइदा हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसो
गर्यो भने तपाईले जति सक्दो के भन्छ जति सक्दो बढी चाहिँ तपाईले चाहिँ कुशल कर्महरू चाहिँ सञ्चय गर्न सक्छ र तपाईले त्यो भयो भने अनि तपाईले त्यसपछि तपाईको चाहिँ अकुशल कर्म गर्ने जो पापहरू छ गुरुप्रति असारदा गर्ने त्यस्तो खालको मिथ्या हेराइहरू सबै चाहिँ तपाईको कम हुन्छ त्यो मृत्यु चाहिँ त्यसरी सम्झिन सक्यो भने त्यो पनि आजै मर्न सक्छ भन्ने खालको त्यो भावना चाहिँ गर्नु सक्यो भने त्यसरी चाहिँ जीवनमा दैनिक रूपमा चाहिँ हामीले नमर्ने र मर्ने चाहिँ सोच्ने हो भने हामीले मर्ने चाहिँ बढी सोच्नुपर्छ बढी होइन जहिले पनि मर्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ त्यसरी सोच्नु सक्यो भने अनि त्यसपछि हाम्रो साँच्चीकै मन चाहिँ धर्ममा लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ र एकचोटि अब अघि मैले भने जस्तो माथि के भन्छ घे छम्बा आउँदो जो छटावा उहाँ चाहिँ एकदम तपस्वी ध्यान गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो एकदम सिद्ध ध्यानी योगी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ माथि एकचोटि धर्मशालामा हाम्रो परम पावनजीको पुरानो निवासको अलि तलतिर एउटा चाहिँ एकजना हाम्रो चाहिँ घोमङको एउटा चाहिँ घिसी विद्वान घिसी एउटा त्यहाँ बस्नुहुने रहेछ त्यहाँ बस्नु हुँदाखेरि पछि त्यहाँ चाहिँ अब के भन्छ उसको मृत्यु हुने बेला उहाँ चाहिँ घिसी चाहिँ उहाँ बित्नु आँट्ने बेला उहाँ चाहिँ एकदम कराएछ त्यहाँ धेरै मृत्यु हुने बेला धेरै कराएर एकदम चिच्याएपछि अनि त्यसपछि हाम्रो जो यहाँ छम्बा आउँदो छ उहाँ जो जहिले पनि उहाँ ध्यान गरेर बस्ने योगी हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफै पनि वास्तवमा भने ngosi भनेको क्लियर वाइन्स त्यस्तो खालको भएको चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई सिद्ध त्यस्तो खालको थियो सबै देख्न सक्ने त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ गएर अनि त्यो घिसी जति कराउँदै थियो मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि चिच्याउँदै थियो अनि उहाँलाई गएर घिसीला एउटा बोधिचित्त भन्ने एउटा पनि छ भनेर भन्दाखेरि घिसी चाहिँ त्यो उहाँलाई चाहिँ त्यो उहाँको भनेको कुरालाई लिनुभन्दा पनि उहाँलाई त्यो पुरा चाहिँ एकदम होइन उहाँको त्यो चलाइ चाहिँ त्यति राम्रोसँग लिएन उहाँले अझै चाहिँ कराउन थाल्नुभयो अनि त्यसपछि उहाँले अब त्यसले काम नगर्ने रहेछ भनेर उहाँले छोडिदिनु भएपछि पछि फेरि माथि परम पावनजीबाट एउटा नाङ्चो भन्ने एउटा रिल्बु हुन्छ यो एउटा अधिष्ठान गरेको एउटा चाहिँ सानो त्यो हुन्छ छिलाप त्यसलाई चाहिँ अनि मुखमा हालिदिएपछि बल्ल अनि उहाँको चाहिँ अलिक सहजसँगले मृत्यु भयो अब यस्तो हुन्छ त्यो भनेको मतलब अघि भने हामीले जतिसुकै विद्वान भए पनि एउटा गल्ती चाहिँ गर्दाखेरि अन्तिममा त्यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो एउटा गल्ती चाहिँ गर्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै पहिलाको कुरा हो बुद्धगयामा एकजना लामा हुनुहुन्थ्यो एकजना भिक्षु उहाँको नाम सायद त्योम्बा हुनुपर्छ र थियो अनि उसलाई चाहिँ चिकित्सकले उसलाई जब हस्पिटलमा गएर ऊ चाहिँ चिकित्सकलाई देखाइसकेपछि उसको चाहिँ मुटुको समस्या भएको अनि मुटुको समस्या भएपछि चिकित्सकले चाहिँ तपाईँको मृत्यु जहिले पनि होइन जुनै बेला पनि हुनसक्छ भनिसकेपछि उहाँ चाहिँ अनि त्यसपछि एकदम कोठामा फर्केर आएर त्यसपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो भयभरको अब के सामानहरू छ सबै बेचबिखन गरेर सबै चाहिँ अनि त्यसपछि माथि गुरु के भन्छ लिङ रिम्बुजे जो शरण नायक गुरु चाहिँ लिङ रिम्बुजे हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ त्यहाँ सामिप्यमा जानु भएर धर्म प्रवर्तन शरण गर्ने अनि त्यसरी अरू गुरुबाट पनि धेरै शरण गर्ने त्यसरी अभ्यास गरेर बस्यो तर फेरि पछि ऊ चाहिँ धेरै वर्षपछि पनि भेट्दा पनि ऊ चाहिँ मृत्यु नभइरहेको थियो त्यो भिक्षु चाहिँ पछि हुनु त अब त्यो के छ उसलाई फाइदा हो उसले जसरी अब त्यो डक्टरले उसलाई सायद त्यसरी नबनेको भए उसले त्यसरी बेच्दैन थियो उसले धर्म त्यसरी चाहिँ अभ्यास श्रवण गर्दैन थियो डक्टरले त्यो भनिदिन कारणले उसले चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ अभ्यास गर्ने मौका पायो त्यो उसलाई फाइदा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले जहिले पनि यो धर्म चाहिँ अब सम्यक धर्ममा जाने लौकिक धर्ममा नजाने त्यसरी चाहिँ हामीले जहिले पनि हामीले त्यस्तो खालको अभ्यासहरू चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसको लागि एउटै मात्रै भनेको फेरि पनि मृत्यु अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा भावना गर्नुपर्छ र मृत्यु हुने र नहुने सोच्दाखेरि मृत्यु हुनेमा चाहिँ सोचिराख्नुपर्छ हाम्रो मन चाहिँ त्यसमा लगाइराख्नुपर्छ त्यसो गयो भने अनि हाम्रो मन बल्ल अनि धर्ममा जान्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँछ र यसको साथै म तपाईँहरूलाई एउटा आगम प्रदान गरेर यो समापन गर्छु 상진이가 빼먹어서 러버지 지된 차월 전양 스매매 차 지딩의 차도 거기 차이는 양말스 스매 철라 배나 레전 뮤드스 담배 철라 배 대사블라 지딩의 저배 인제 분들 어제 제 유니스 다 차게 제 담배 철라 배배이나 아니 디 레전 뮤지싱 그랬어. 다 되게서 콜라트 타베 가면 도요래.
다 누가 참아 샀잖아요. 그 누가 참아. 제가 나중에 누가 갔더니 주에 누가 그 대기 그 대기 주야 그 대기 누가 일하시는 봐. 어디 주야 어디 넘어가 어디 잘. 어디 다나지 누가 좀 잡아도 제 누가 어디 잘. 가서 영 먹으래. 대다 다를 가본 탐나. 다 나진 게 담지 집에 가본 줘야 도와주셨어. 저라 배나 let them mute the sins. 어떻게 되니? 그의 자와 내경, 그의 자와 내경 다만 풍스. 그의 자와데 되게 그래서 전달 좀더 가봐 빼빼사용도 가봐 저기 인도 가봐 수저라 그의 자와 내경 다마데 풍 그래서 난 소소나 풍 그래서 그의 자와 내경 다만 뭐 다먹고 어디 인도 가봐 수저 다마데 풍 그래서 제가 담배 제비 두고 냠으시 담배 제비나 어디 두제도 처를 제조 담배 대사를 담배 제비는 아니 담배 제비 두고 냠이야 말이지 두고 냠으시 내년 바자 토마 메드네스 레다 냠만 바자지 토마 메드네 사이러스 그래서 검신 뉴라 밤에 소버데스 근데 통만 번의 검진 심뷰라 아니 발 맞아봐 사이러스 때가 통만 번에 디왕키 출랑 고알 참 나 디왕 레닌 바자 때가 통만 사주보다 디왕게네 배 저 당만 잡으서 출랑 호를 참대르스 배 출제 내가 저 나당 나의 자와 유 아니 유 셰베 유 아니 셴바 저니까 셰바코라 유디즘이 셰바코라 정말 내만 남겨봐. 호랑 원해 판에 못 내버리는 거라. 어디 저 님네 들었다요 말이지. 상발 소당으로 상발 버리니 되는 거 어디 주된 짜야 말이야. 저한테 제가 하디글라 다 디강라더니 가서래 파다스tam이가 야다 두아시 문제 전에 야다 버센제 랑한테 야두가 제가 더자 세다한테 영뭐 탐지 제죠 오다 두세 누가 빠도 그게 토마 매번 누가 빠도 매번 장 좋아도 하다 봐도 추제 다다 봐도 소소 추제 배 오도다 누가 거기 누가 나더라 저한테 저거를 대우가 주는 거 같좀 대담 주는 탈배에 있으면 다 늘어지나 거라 대담 늘어지라 두제 늘어지라 거라 주거래서 그냥 말이지 짠 니네 저 맞아 요즘에 아니 집에 전화 쳐는데 다 저도 마시베 가는 처치 가면 다 시비 가라 신의 처치 매나 치자레스 집에 전화 쳐는데 치 하고나 고쳐라 맨지 패매시 고마 쳐대버지라 고도 그마 제제 고 쳐대버지라 아니 맨 디멘션이 고에 찍 말아 맨션 고에 찍 말아 진짜 찍어버렸어 대지 고에 두는 대지 고에 동안 영시에는 진짜 좋다 고에 동안 집에 야구 시험 전에 영수하고 시험 전에 아니 시내라 양다 잡을죠 아니 고를 저 타외 가봐 오 대라니 야 레도 치스 잡을죠 치스 어디 벌써 나대 샤입니다 야야
अहिले गुरु पद्म सम्भवले जो भन्नुभएको छ उहाँले यो संसारिक कर्म चाहिँ हामीले जति गरे नि सकिँदैन हैन यो चाहिँ जति गरे पनि त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि धार्मिक कार्यहरू चाहिँ बढी गर्नुपर्छ त्यसो गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हामी सबै दुःखहरू जरा मरण रोग व्याधि हैन लगायतका अब 3 दुःखहरू जो चाहिँ दुःखको दुःख अनि के भन्छ परिवर्तित दुःख संस्कार दुःखहरू यो सबै दुःखहरू पनि चाहिँ नष्ट हुने त्यसपछि त्यहाँबाट पार हुने र अन्ततगत त्यति मात्र हैन पार हुँदै त्यसपछि तपाईँ निर्वाण प्राप्त गर्दै अन्ततगत तपाईँ सम्यक सम्बुद्धको चाहिँ बुद्धत्व पनि बुद्ध भूमि पनि त्यसैबाट प्राप्त हुन्छ धार्मिक कार्य कर्म गरे मात्रै के भन्छ धार्मिक कर्म गरे मात्रै त्यसरी प्राप्त हुन्छ यो संसारिक कर्म गरे त तपाईँ त्यही संसारमै झन् रुमलिँदै झन् त्यही माथि दुःख थपिँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि यो संसारिक कर्म गरे भने जति पनि सकिँदैन त्यसकारणले तपाईँले आफूले हामीले चाहिँ मन चाहिँ अभ्यास चाहिँ कर्म चाहिँ धर्ममा लगाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ अब जसरी त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि संसारमा सम्पत्ति हामीले जतिसुकै एउटा के भन्छ संसारको जतिसुकै सम्पत्ति भौतिक सम्पत्ति सबै त्यो सबै चाहिँ अन्ततगत त्यो नष्ट भएर त्यो हराएर जान्छ तर धार्मिक कर्म चाहिँ जतिसुकै सञ्चय गरे पनि त्यो तपाईँको हराउँदैन त्यो भइरहेको छ त्यसले पछि काम लाग्छ तपाईँलाई किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अनगिन्ती जन्महरूदेखि तपाईँले सञ्चय गरेको सबै अकुशल कर्महरू नष्ट शोधन भएर फेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ सम्यक सम्बुद्धिको चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ अब यो भ्रमले गर्दाखेरि अब हामी त्यो सत्य नभए पनि सत्य हो ठानेर जो हामीले आँखाले देख्छौँ त्यसलाई नै साँच्चीकै हो भनेर हामी विश्वास गर्छौँ तर त्यसलाई साँच्चीकै वास्तविक रूपमा हामीले राम्रोसँग जाँचेर हेर्ने हो भने त्यहाँ हामीले सोचेको जस्तो त्यो स्वतस्फूर्त ढङ्गले आफै त्यस्तो उत्पत्ति भएको त्यस्तो कुनै पनि चिज छैन त्यो सबै चाहिँ एकले अर्कामा निर्भर भएर मात्रै उत्पत्ति भएको हो भनेर हामीले बुझ्छौँ तर त्यो नबुझ्नाले हामी भ्रमले गर्दाखेरि अनि हामी भ्रममाथि भ्रम र अनि त्यस्तो भ्रमले गरेको कर्मले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि दुःख पाइरहेको हुन्छ हामीले जहिले पनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सांसारिक तपाईँले सांसारिक कर्म गरेर जतिसुकै सांसारिक कर्म गरे पनि तपाईँ चाहिँ के भन्छ तपाईँले चाहिँ माथि चाहिँ सिद्ध प्राप्त हुँदैन त्यो चाहिँ उदाहरणको लागि कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको एउटा टाउको घाँटीदेखि माथि छिनाएको टाउको शिर छिनाएको मान्छेलाई चाहिँ जतिसुकै औषधि खुवाए पनि फेरि नयाँ शिर त पलाउँदैन हो त्यस्तै हो त्यसले गर्दाखेरि हामी सांसारिक जीवनमा व्याप्त भएर अनि निर्वाण प्राप्त गर्छ सोच्नु चाहिँ हो त्यस्तै टाउको चाहिँ छिनेको अनि त्यसपछि फेरि दबाई खाएर टाउको चाहिँ पलाउनु खोजे जस्तो मात्रै हो त्यो असम्भव हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि अब आफ्नो मन चाहिँ धर्ममै लगाउनु पर्छ यसको सार तत्त्व चाहिँ त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि आज यसको साथमा म तपाईँहरूलाई यहीँ आज समापन गर्छु rāndā ñāpa tam chika chula dā tam chika chula sundra samja tam chika chula mi tam chika chula hādā hāmaya tam chika chula pada samja tam chika chula ma tāni ma jawa mi ñāpa kunda pēwa yōng shōs आफूले सञ्चय गर्यो तिनै कालमा सञ्चय गरेको सम्पूर्ण पुण्यले त्यस्तै सम्पूर्ण प्राणीहरूको तिनै कालले सञ्चय गरेको पुण्यले र सम्पूर्ण बुद्धहरूले सञ्चय गरेको पुण्यले जो छो लोकमा जो चाहिँ बोधिचित्त उत्पादन नभएको जो प्राणीहरू छ विशेष गरी नर्गलोकको सम्पूर्ण प्राणीहरू प्रेतलोकको सम्पूर्ण प्राणीहरू पशुलोकको सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ सुरालोकको सम्पूर्ण प्राणीहरू असुरालोकको सम्पूर्ण प्राणी मनुष्यलोकको सम्पूर्ण प्राणीहरू त्यस्तै लगायत अन्तर्भावमा भएको प्राणीहरूको पनि जसको चित्तमा चाहिँ बोधिचित्त उत्पादन भएको छैन यो पुण्यको कारणले उनीहरूको चित्तमा चाहिँ चाँडो बोधिचित्त उत्पन्न होस् भनेर Chancho sancho rinpo jama jeba na jejo je jeba nyamba meba ye kone kondo beba la jo
东西东上什么东西多个这个这那看待那些都在买吧大军的等着如果买吧你本着干嘛做个家伙老着工人到吧真的让他让个难没当아니 다가 네 다가도 잡아 다가 몰라 그냥 잡아 아니 로드 집에 다보다더니 다가 명대에 섭냐 탐제네 가서래 야 오늘은 바라서 나는 저다 당면서보다 집이 정다르데 어다데 가서 밀린 망고 정다더니 되네 어때 상말로 되네 저군도 가서라서 차라군도 아니 제르메체 타와쯤 개외신 제네 나는데 양다발 람당 상게 탐제 주님의 람담은도 영 쇼스 어제 뭐죠 आफू लगायत आफन्तहरू दानवीरहरू दाताहरू सबै प्राणीहरू लगायत अब अहिलेसम्म मृत्युवरण गरेका सम्पूर्ण प्राणीहरू अनगिन्ती प्राणीहरू जो मृत्युवरण गरेर अन्तर्भावमा भएकाहरू अरू चाहिँ सबै दुर्गति लोकमा सुगति लोकमा भएको सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ हरेक जन्मसम्म हरेक जन्म चाहिँ भट्टारक चोङखाबाको चाहिँ अनुसरण शिष्य बनेर अनुसरण गर्दै चाँडो निर्माण र सम्यक सम्बोधिको चाहिँ लाभ होस् भनेर चाहिँ कामना गर्दछु छराकुन्दो जावा चोङखावे Jangabelanza tenyela kejeta Damajoje Mejanamdara tamejendanda Laja jase jebe nyindoze Chegerenyenanze Lozo jave jendan jawayo रंगे साब डैम होता तो समझे संगे समझे साब ठूसम के जाते हैं अने खासोदा जिसने काम देला मगजू मगे नेमु ठूते तने अदे दा दुदु समझू नबा मिया मटा जेते 참배 탐제 줄라 참바다 담바 이제 참데 너지 너도 이게 담아던들에 배워 고야 탐제야 레비트에 배워 내가 자주 죽은 저기 어디가 서지 밀루 주신 너봐 매봐 아니 참에 줄라 참바다 담바 너지 대한테 너지 계전도야 배 내가 자주 죽은 저기 어디서 왔던 거래 अब अहिले चाहिँ के भन्छ आफूले तिनै आफू सम्पूर्ण प्राणीहरू र सम्पूर्ण बुद्धहरूले तिनै कालमा सञ्चय गरेको पुण्यले पुण्यले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको विशेष गरी यो संसारमा संसारमा रोग व्याधि अनि अनिकाल झै झगडा नराम्रो सोच नराम्रो हानि गर्ने अनि त्यस्तै गरेर यो दैवी चाहिँ यो आगो चाहिँ हावा यो चार तत्त्वको जो चाहिँ हानिहरू छ त्यो सबै चाहिँ हटेर जाओस् त्यस्तो नहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु 지제 군도 마주 무게네 두두 삼절 미야메 자진 사주 메로 중시 너바메 참 이제 잠대 늦게 계젠 펠 내가 자주 지금 잡죠 다신 다다 삼제 삼제 상계 삼제 두스는 사게 잘 때는 심제 순대지랑 통합되어 템버레바
땀도 좋아 됐습니다. 아니 란게 선대 수배 동아 타와 참아라 땀도 좋아 됐는데 선지 땀제 동아 탐제 신내네 내가 대화 풀어서 담았대 저 산조가 더 주지스 आफू सम्पूर्ण प्राणीहरू र सम्पूर्ण बुद्धहरूले तिनै कालमा सञ्चय गरेको पुण्यले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आफूले जसले आफूलाई देख्छ छुन्छ र सम्झिन्छ लगायत आफूले जसलाई देख्छ छुन्छ सम्झिन्छ ती सम्पूर्ण प्राणीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण दुःखहरू हटेर अनि महासुख प्राप्त भएर अन्ततगत निर्वाण प्राप्त गर्दै चाहिँ सम्यक सम्बोधिको चाहिँ भूमि प्राप्त होस् भनेर प्रार्थना गर्नु Danyi tuama dasaman jesuwa jenya ragama tamdu japa samje Teye mala dunga kunshi ne namba kundu jatang tenjo chi Dwe dunga kanche ron deke dala minju chi dake deke chi Teke shala minju chi Dwe dunga kanche ron deke dala minju Dage dage ji saba dage shala minju Dwe dunga kanche ron deke dala minju chi Dage dage ji dage shala minju chi Dada samje tamje sangye tamje tusunta sabi kye chak tene Pata tsam imadala tene Pata tsamje nga teni Pata tsamje sangye chuka wang topne Pata tsamje samje tamje Pata tsamje sangye chuka wang la Pata tsam rang tibe dara tu kotawa yang sho आफू सम्पूर्ण प्राणीहरू र सम्पूर्ण बुद्धहरूले तिनै कालमा सञ्चय गरेको संज्ञारूपी पुण्यले संज्ञारूपी म चाहिँ संज्ञारूपी बुद्ध भूमिमा पुगेर संज्ञारूपी सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई संज्ञारूपी म एक्लैले संज्ञारूपी चाहिँ बुद्ध भूमिमा चाँडो पुर्याउनेछु Jamang bave jita jamada kunda sambodhiya dijinda jita kunja jitanda Yawa jita tamje rabdo ngo odudan shebe jawa tamje jungwa kanla chudunga Daya kave tawa jikinya sambodhiya rabdo ngo waraji Jiten kamde pente mulu wakane june sambe Shina Gajantume Tenjen Jatuja Ujay Tenjen Tuje Lundu